Muna tuğanlar bu yerde taza bir koçkor var ekan. Eko'bu koçkor? Eko. Bul kuyruk kantet ya. Razileslerin görüңүздөр. Tişi qanday tişi? Eki tiş. Jaş turbayбы? Maşallah. Boyu 97-98, uzunluğun qarаңыздар. 20 plus. 20 plus. Liniyası qayсы? Широкийдин прямой невереси, мамасы болсо миллиондун кызы. Milyonun kızı eken enesi. Bağısıçı? Баасын 150 деп атам да. 150 mi? Сурап атат. Сүйлөшүү жолу болот. Мына кочкор куйругу реальный экен, мына көрүнүп атат. Разрестери. Булчу бул. Кочкор тоже бир королон чыккан. 50 миң деп атам. 50 миң сом. Карбоносто мощный экен, 4 тиш. Телефонун калтырып койчу. 073 073 250 947. 947 ма кочкор. Мына ушул жигитке чалып байланышсаңыздар болот. Алам дегендер. Жети областка доставка уюштурасыңбы? Уюштурат экен мынакей. Атырдан сээп туруп жөнөтөбүз. Жөнөтөт экен туугандар. Жакшы кочкор алам дегендер болсо мынакей. Канчага алдыңыз? 26,5. 26,5. Боз бекен? Болсо экен, желинде койсун. Желинде койсу. Буйрусу не? 26,5 миңге алыптыр. Ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздар. Бүгүн 22 март 2026 жыл Чүйө булсу Кемин мал базары. Канча балам? 22. Кочкорбу, койбу? Кой? Ha, erkek. Erkek 22 дейт. Видеого лайк басканды унутпаңыздар, биз дыйкандардын тартып көрсөтөбүз мына. Ассаламу алейкум. Канча байки баасы? 23. Булар ургачыларбы? 23 миң дейт. Козулар, Козулар 23 миң. 23 миңден турап атат. Мынакта алды. Байки алдыңызбы? Канчадан? 30'tan. Semiz eкен, Жок. Жок, көрсөтүп атам элдерге. Козу канча экен, байки кандайсыз? 15? 10, Эркекпи? Бодур козу экен, 10 миң турап атат. Мына сүт багытында эчки. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байки? Сүт багытында эчкилер канчадан? Дойный. 30'dan байке. Ар бириби? Бирөө 35. 30-35. Улактары кандай? Эгизби? Эгиз, жаш. Мына жеринде. Дойный издегендер көп болуп атат. 2 литр сүтү бар. Номер калтырыңыз. 0700 менен 11 60. Улактар эркек ургачы? Реальный алга тургандар чалыңыздар. Байкемдин тынчын албай. Эмечи, улактар ургач окшойт э? Улактар ургачы, бирөө эркек, эгизники ургачы. Ургач. Мына булар дагы келечекте сүт багытында болот да. Кочкор канча экен? Кочкор. Канча дейсиз? 45 дейт. Тишичи? Тишелик. Козу турбайбы? Мынакей. Канчага чейин соода болду? 35ке бербедиңби? 35 миңге берилбedi. Канчадан? 18. 18. Кочкорлорбу? 18 миңден сурап атат мына кочкорлор. Мынакта эмне бар экен? Койбу бул, козубу? Канча экен бул, Жүнү сонун барбы? Баасын айтпаңыз. 45. Булчу бул? 25. Бул ургачыбы? Экөө ургач. Жакшы. Булчу бул, байке, койбу? Боозбу? Канча? 25. Сойсу дагы. Бооз эмес экен анда, Боз. Боозду кой, союп кете аласың. Бооз экен. Козу берет да. Кеттик, дагы көрсөтө берели. Кайсы? Документи менен бекен? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Плем картасы мененби? Канча мунун жашы, тиши? 6 тиш. Баасычы? 80? 80 миң, 6 тиш. Беринчи документти? Мынакей. Неме экен да? Кана күнгө чагылышат экен да аябай, Мындай экен да кыскасы. Гангстер дейт, Кличка гангстер дейт. Арашан 2024-жылы каттаудан өткөн экен. Племная карточка дейт. Ушул канчага соода болду, байке? Берелекпи? Жок, Мынакей, кочкор. Канчага бересиз ошондо? Мындай, оюңуз. 70ке берем дейт. Номер калтырып коюңуз. Балким алам десе. 708 менен
152 512. Çalıp görünüzler. Qo'chqor qancha bayka? Bunday 40 deydi buna qo'chqor. Tishichi, jashi? 2 tish ekan. 40. Onun qilib jin olib qo'ydi. Qo'zlarimiz qanchadan? 15.500'den sorayım. Ha, 15.500'dan so'raysiz. 15.500'dan so'ray. So'rayapti. Az boşalttılar bıçak bir yandan çıkar. Bu qo'y bu? Qo'chqor bu? Qancha? 30 qa? 4 tish. 30 qa berem de. Buna qo'zulu qo'y bor ekan. Qo'zulu qo'y ekan bu. Kimniki? Qancha bayka? 23. Qanday tishi qo'ydin? 2 tish. Yosh ekan-da? Qanchaga berib edingiz? 22. Qo'z erkek burg'achi bu? Erkek ekan. 2 tishlik. Densoligi yaxshimi? Ha. Arg'iroq ekan-a? Charbaka. Charbaka. Bularchi, bulari. 19 million so'ralyapti. Qo'chqorlar o'xshaydi. Qo'chqorlar ekan. Ha, Kemin mal bozori. 13 dan altir ekan. Buyursin. 5 boshmi? Qo'chqorlar bu? Arasında o urg'achida var. Ha, urg'achida bor ekan. Ha, bo'ldi. Buyursin, mana olingan bog'lar. Mana biz jalang diyqanlarni tartib o'tamiz. Tug'anlar. Qo'chqor qancha bayka qo'z qo'chqor? 35 deydi. 35 ming ekan. Bulchi bayka. Ha. 55 tishichi? 4 tish ekan. 55 ming deydi. Qancha ekan bayka? 20. 20. Urg'achi bu? Qo'y bu. Qo'y ekan. 20 deydi. Qo'zili qo'y qancha? 25 bo'ladi. Qancha tish qo'y? 4 tish. 4 tish. 25. Qo'z urg'ach erkakmi? Urg'ach. Urg'ach. 25 deydi bo'lar. Yaxshida. Bu qo'z qancha ekan? 12. 12. Qo'y qancha bayka bu? 28 oldu. 28. Bo'z qisir bu? Taza qizir, baylangan. Biraz yoluna, çayına Tushirib berasiz. beradi. Ha, yaxshi, Can yaxshi. ekmişti. Qayoqdiki? Kemin. Kemin. Alloh. Bozor yaxshilab bo'lyapti-ku. Doğru oldu. Sotilaksizmi bir-ikki? Sattım 25'ke. Birovni sotibdir. Ha, yaxshi. Birovni sotdim dey. Turganmiz. Don qabar. Qanaqa qo'ylar ekan? Qanchadan ekan shular? 17'den. 17dan. Qo'z? Qo'z. En son koy. Kelin solib qo'ydi dey. 17dan. Qo'chqor qancha ekan? Qo'chqor qo'chqor. 30 deydi. Bu qo'z qancha qo'zing? Kendini tart otasın. He? Ya. Qancha? 20? Top top. To'qti. Boz. Ha, bo'z bu. Bo'z ekan. Ertem tuy. Ertang to'ytsangiz bu yerga keltirib qo'ysiz oqsoqol. Kelin bormi o'zi? Bir milyon oldu top. Bir milyon ne kadar? Mayda qo'zlar qanchadan bo'lyapti ba'lari? Ayka? 11 mingdan ekan. Qanchadan bu? Kaçma. Bu 12 candan. 12 yarim, 13 yarim. 13 yarim. Kaç bir erkek. Kaç bir erkek değil. Shunday. Dostlar. Qo'zlar qanchadan? Bayka? 14.500 dan ekan qo'zlar.